Labhag. Welcome to the Philippines, Labhag. Hey, sayuti. Eh, sorry, ito tuloy. Kamatis pala. Buwang sayuti. Hey, bili na kamatis, kamatis, kamatis. Nabula na, mapula, mapula. Kamatisan nyo na, kamatisan nyo na. Mura na, mura na. Kamatisan nyo, magkamatis na kayo. Mangamatis na kayo. Bili na ate, kamatis o kamatis. 15 na lang, 15 na lang. 15 kalahati, 15 kalahati. Pag may pumasok dito na ano, mabait na viewers, pagsak presyo natin to. Pag may pumasok na viewers na mabait, hindi natin mababang presyo. Shoutout sa mga subscriber natin dyan. Ikaw, shoutout ko. Galing ako sa palaro ni Sangkay Biboy, nanalo tayo. Nahulaan natin yung belt. Belt, sinturon. Hi, Marivic Ibanez, Marcio, shoutout sa'yo. Bili na, bili na, bili na, kamatis! Magkamatis na, magkamatis na, magkamatis na, oh. 15 kalahati, 15, 15, matamis, matamis. Nakakain, nakakain. Kaso pulang-pula na. Shoutout. Shoutout sa asawa ni ano. Tumayo ka. Ha? Hindi ako nagtitiktok. Ay, gabi. Nahiya. Bumaw man. Yan, yan. Ay, bili na ate, bili na. Oh. Yeah, bante. Eh, kamatis tayo, kamatis. Maghintay lang kayo, ba? Dyan si Ma'am Malu Park. Papakyawin niya to. Lahat na. 1.5 lahat. Magsibili na, magsibili na. Kamatis, 15 kalahati, 15, 15, oh. Tintakloban, shoutout sa iyo. Sayang, di kayo nanalo kagabi. Ay, shoutout, shoutout. 2 viewers in the house, shoutout. 6 viewers, oh, ang dami na. 6 viewers, shoutout sa inyo. Kamatis te, 15 na lang, 15 kalahati, 15, ah. Bili na, oh. Magsibili na, oh. Mura na, oh. Kamatisan nyo na, mga suki. Kamatisan nyo na. Oh. Kamatis. Ay, shoutout. Brianna Smith, Tuda, Sangkay, shoutout sa'yo. Bidak, shoutout po. Aramud, shoutout. 12 viewers at 4 thumbs up, shoutout po sa inyo guys. Maraming salamat po. Thank you very much for coming, my lord. Thank you very much. Maraming thank you guys. I love you everybody. Hey.
Magsibili na kayo, magsibili na kayo. Kamatis kayo dyan, kamatis. Mura na, mura na, mura na. Mura na, nakita nyo pa sa personal yung nagtinda. Sana all. Good morning po. Good morning din Matthew at Mami Ward. Thank you very much po. Nakadali tayo guys sa palaro ni Sangkay B-Boy. Ay ate, bili na ate, bili na. Oh. Bili na, bili na, bili na. Kamatis, kamatis. Bili na, kamatis kay kamatis, boss. Madam, 15 lang, 15. 15 na lang, 15, 15, 15. Kamatisan mo na, boss. Kamatis, boss, oh. Makakain. O mga koreo, dami ko sira, oh. Yan, sira. Oh, ang daming sira. Halos 2 kilo. Ay, Ma'am Malu Parts, may galab shoutout po sa iyo. Magandang umaga po. Mami Ward. Ay, si Matthew and Mami Ward. Thank you po. Bili na, oh. Ito. Ang sabi mo lang, Ma'am Malu. Sabihin mo lang kung magkano gusto mo. Bibigay ko to. Ma'am Malu, hinahamon kita kanyan, Ma'am Malu. Magkano gusto mo, naka-30 yan. Pero magkano ang gusto nyo? Tutudo na natin to. Bahala na, si Batman. Ma'am Malu. Hi, Ma'am Malu. Hi, Ma'am Malu. Pag munta itapong gawin mo ano. Ipiyasin mo ang sira at igisa mo. Pwede naman po, Ma'am Malu. 2 kilo ang natapon. Hindi na, kamatis, oh. 15 kalahati, 15, oh. Matamis. Makakain, oh.
25 na lang, 25, 25. Ay, 20 na lang, 20, Ma'am Malu. Di ba naka 25 ang sabi mo? 20 kilo, 20. 20 na lang, 20. 20 na lang, 20, 20, 20, 20. 20 na lang, 20. Dahil sinabi mo 25, 20 sa akin. 20 na lang, 20. Boss, 20 na lang to, bossing. Kamatisan nyo na, magkamatis na. 20 na lang kilo, ma'am. 20 na lang, 20. Oh. Mi, 20 lang kilo, 20. 20 na lang. 20 na lang kilo, 20, 20. Oh. Sagaro, shoutout sa'yo. Ah, 20 na lang kilo, 20, 20, 20, 20. Sabi ni Ma'am Malu, ano daw, 25. Ngayon, pagbibigyan ko si Ma'am Malu, 20 na lang kilo, tabla lang sa punan. 20 na lang, 20 kilo, 20, 20, 20. 20 na lang, 20. 20 kilo, 20. 20, 20. Pag bumili ka, may dagdag pa. 20 na lang kilo, 20 oh. 20 kilo, 20. 20 na lang, 20 na lang. Ayaw nyo pa. 20 na lang, 20. 20 na lang kilo. 20 na mi. Mi, 20 na lang kilo. Nahiya man sila sa ano. Gawin mo na separate mo na ang sobrang hinog. 20 kilo at yung maganda pa, 25 kilo. Wag na po, Ma'am Malu. 20 na po. Hayaan mo na. Okay na yan. Umubo lang ako dito ng 500 o 1,000, pwede na. 25, 20 na lang, 20, 20, 20, 20. Amali, okay na yun po, okay na. Tira naman to kahapon, 20 na lang, 20, 20, 20. Mami, 20 na lang kilo, mi. Tiga, marami ang 20, marami. Tama timbangan, 20 na lang kilo. 20 kilo, 20, 20, 20, 20, 20. 20, 20, kahit magkano pwede, gusto nyo, magkano? 10, 5, 20 lang boss, kilo, 20. Daddy, halika, 20 na lang kilo. Okay, dalawa, okay na. Titimbang natin. O, 3 lang, 3. 20 kilo, 20, Daddy, pili ka na. Thank you, Ma'am Malu, sa palipad. Wow! $10, sana all. Thank you po, thank you. 20 na lang, 20, 20. Ito, mura na, 20 na lang. Bumili ka na yan, bumili ka na. 20 lang, 20. Ito, dito tayo. Plastic. 20 na lang kilo, 20, 20. Bibigay ko sa inyo to. Kay Ma'am Malu. Thank you, Ma'am Malu, sa palipad. Okay, 20 na lang, 20, 20, 20, 20, 20. Mami, 20 na lang kilo. 16 lang po, mi. 20 na lang, 20. 5 lang, Daddy. 5 lang. 20 na lang, Daddy. Naid, 20 na lang, 20. Kilo, 20. Makamura na, 5 piso lang, Daddy. Wala po kayong barya? Apo. Thank you. 20 na lang, 20, 20. Dahil kay Ma'am Malu. Nacha-challenge tayo, guys. Salamat, Ma'am Malu, sa ano. 20 na lang kilo, 20, 20. 20 na lang kilo, 20, 20. Mura na, 20 na lang, mura na, oh. Halika na, 20 na lang, 20, 20, 20, 20, 20. Mami, word, thank you. 10 viewers at 10 thumbs up, shoutout. 20 na lang kilo, 20, 20, 20, 20. 25 talaga pinapabenta ni Ma'am Malu to. Ginawa ko na lang 20. 10, 10. 20 na lang kilo, 20. 20, 20, 20, 20. 20, 20, 20, 20, 20. Sino pa dyan gusto mag ano? Bibigay ko ng mas mababa rito. 20 na lang, 20, 20. Thank you, Ma'am Malu. Thank you very much, Ma'am Malu. 20 na lang kilo, 20, 20. Makakalibre kayo ng kamatis. Pag ito inaano. 20 na lang, 20, 20, oh. 20 na, ma'am. 20 na lang kilo, ma'am. 20 na lang, ma'am. 20. Mura na, mura na. Ayan na, Marjo. Ma'am Marvic Banyes. Thank you, Ma'am Malu. Thank you very much. 20 na lang, boss. 20 na lang kilo, boss. Bossing. Halika, boss. 15 sa'yo, tos. 15 kilo. Halika. Pumili ka lang. 15 kilo. Halika. 15, 15. Oh, bossing. Oh, 15. Ayaw nyo. 15 na lang, oh.
Ayaw nila. Ayaw nila ng 15 na namumurahan daw. Sige, 20 muna natin, 20. 20 muna, 20, 20, 20, 20. Nay, 20 lang kilo, mi. Liga, kamatis. 20 na lang sa'yo, mami. Dahil sa'yo, mami. Bibigyan kita discount. 20 na lang po. Naka-30 yan kanina. 20 na lang kilo, 20. Ay, mura na yan, mami. 20 lang ang kilo, mi. 20 na lang, 20, 20, 20. Sige pa, mura pa. 20 na lang, 20, 20. Mura na, 20 na lang, 20, oh. O, yun naman po. Tama timbangan po tayo, mami. Walang daya. Mukha lang mandaraya si kuya. Ay, kuya. 20 na lang, 20, 20, 20, 20, 20. Isang kilo. Isang kilo, gawin mo na 1 kilo, mi. Sayang yan. Minsan lang yan magmura. Isang kilo lang. Ito na, sige, bigay mo. Todo na yan, todo na. 20 na lang kilo, 20, 20. 1 kilo, mi. Oo, isang kilo nga. 1 kilo, si inay. Ayan, kulang pa rin. 20 na lang kilo. Hoy, 20, 20, 20, oh. Tingnan akong plastic. 20 na lang kilo, 20, 20, 20, oh. Sino may gusto, 20 na lang ang kilo, 20. Mura na, 20 na lang, 20. Oh, dumog lang, isang dumog lang. Bibigyan ko kaya ng ano, ng presyong kagugusto nyo, kagugusto nyo. 20 na lang, boss, 20 na lang kilo, 20, oh. Meron dyan, mami, 20 na lang, 20. Mami, 20 na lang po. Halika na, mami. Dahil kayo mamalu, nabibigyan kayo ng presyong mura. 20 na lang, 20 na lang. Oh, 20 na lang, ayaw na mamalu. 20 na lang, 20, 20. Sige, 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 sige. Sige na, 20 na lang, 20 na lang. Bili na kayo, ha. Oy, 20 na lang to, 20 na lang, 20. 20 na lang, 20, 20, 20, 20. Shoutout po sa inyo, guys. 20, 20, 20, 20. 20 na lang, 20, 20, oh. 20 na lang, 20, 20, oh. Ayaw nila. O, sige. Gagawa lang akong tag-price. Wait lang kayo, guys, ha. Gagawa lang akong tag-price. Meron mo akong cutter. May gagawin tayo rito. Ayaw nila ng 20. Mahihain yung mga customer na yan, eh. Mga kuray, eh. Kailangan niya ng ano, ng tudong mas mababa pa doon sa 20. Ayaw nyo, ha. Ayaw nyo ng 20, ha. Sige, wait lang. Hanap lang ako ng gagawin kong tag price. Magsasaya tayo rito. 20 na lang, 20. Ayaw nyo ng 20. O, sige. Ito mura, mas mamura pa to. Nay, bili ka na. 18 kilo, eh. 18 kilo. Oh, 18. Ay, 15 na yan. Sabi ko, eh. Sabi nyo, mamalu. 15 na yan. Oh, 15 na lang kilo. 15, 15. Dali na, dali na. Minsan lang to, ma'am. 15 na lang kilo, mami. Bibili lang akong plastic para ready ako. Pinahulog dito. Ayaw mo na yan. 15 na lang kilo. 15. Sino may gusto? 15 na lang po, ma'am. Kilo. 15. Lovin, babili ka ng plastic yun, no? Balit. Ano? Pin, mini. Mini. Oh. Mini ba yan? 15 na lang kilo, 15. Oh, 15, 15. Mura na, 15 na lang. Mamalo, naka-15 na po ako. 15 na lang, 15 kilo, 15, 15, oh. Nay, 15 na lang kilo yan, Nay. Balik punan. Ah, hindi namin. 15 na lang po, 15 na lang. 15 ang kilo. Te, 15 kilo, 15. 15 kilo. 15, 15. 15 na lang, 15. Te, 15 na lang kilo, te, oh. Halika na, te. 15 kilo, 15. Good job. Thank you, Ma'am Malu. Walang problema ito, Ma'am Malu. Hinog na rin po ito. Kailangan ito ma-dispose na lahat. Dahil sa'yo, sa challenge mo, gagawin ko yan. 15 na lang, 15. Sa Islami. Okay na to? 15 na lang, 15 kilo, 15, oh. Boss, 15 na lang, boss.
15 na lang, 15, 15 oh. 15 na lang, 15, kilo, 15. 15 na lang po, 15, 15 oh, 15 oh. Ma'am, 15 na lang kilo, ma'am. Mami, 15 na lang kilo, mi. Pumili na po kayo. 15 na lang, 15. Mura na, 15 na lang kilo, 15. 15 na lang. Ito na, pinamimigay na, pinamimigay. Kulang naman ang kilo. At tama timbang tayo, mami. 15 na lang kilo, 15 oh. Lakihan mo naman. Malaki ba? Gano'ng kalaki? Kulang ang Ito. kilo. Ay, 15 na lang, 15 na lang, 15. Oh, 15 na lang, 15, 15, 15, 15, 15, 15 oh. Hoy, 15 na lang kilo, bossing. Bossing, halika na, bossing. 15 na lang kilo po. Boss, 15 na lang kilo, 15, 15, 15, 15, oh. Ito nga, ate mapili. Mami, pili ka na, mi. 15 na lang kilo, 15, oh. 15 kilo, 15, oh. Nagbaba na, nagbaba. 15 na lang kilo, 15. Kulo. Wala. Pilihan nyo na lang po, mami. 15 lang kilo, 15, 15. Ate, halika. Pumili ka rito, sumiksik ka. 15 lang, 15, oh. 9 po. Gawin na natin 10 kanina to. Mi, 10. 10, 10. 15 na lang, 15, 15, oh. Painis ko, ano? 15 na lang kilo, 15 na lang, 15. 15 kilo, 15, oh. 15 lang kilo, 15. Yan na, mami. Ang dami na. Pamalo, dami na. Dami na nila. Oh, thank you very much. Shout out sa inyo. Nakamura na kayo. Oh, 20, 20. 15 na lang kilo, 15. 15, 15. Ayan na sila. 27. 27. Hawag po. 10. 15 na lang kilo. Sa'yo, boss. 20 sa inyo po. Oh, 7. Gawin na natin 10. Dagdag 3. 10. Okay, 15 na lang. 15, 15, 15. Oh. Nakamura na, nakamura na. Magkano siya? 27. 15 na lang. 15, 15, 15 kilo. 10 po, 10. Sin 10. 15 na lang kilo, 15. 15, 15, 15, 15. Mura na, mura na. Mura na, mura na. Uy, thank you, Ma'am Malu. Palipad mo na na. Thank you very much. Uy. Dahil kay Ma'am Malu yan. Thank you very much, Ma'am Malu. Uy, 15 na lang, 15 kilo, 15. 15 na lang kilo, ate. Pumili na po kayo. Mamaya, maghahanap na naman kayo ng mura. Ito, mura na, oh. 15 na lang, 15 na lang kilo, 15. Pumili na, pumili na, pumili na. 15 na lang, 15, oh. Thank you, Ma'am Malu. 15 na lang kilo, 15. Hi, boss! Hello. Thank you! Thank you. Thank you very much. 20. Thank you very much, boss, amo. Malabo. 15 na lang kilo, 15, boss. 15 na lang kilo, boss. Pumili ka na. Bossing, 15 na lang kilo, 15. 15 na lang, 15. Salamat, Ma'am Malu. Bigay mo naman. Huwag naman, wala akong puhunan na gagamitin. Okay na sa 15 yan. 15 na lang kilo, 15, 15, 15, 15, 15. 15 na lang kilo, 15. 15 na lang, 15. 15 na lang, mura na po. Bili na kayo, bili na, 15 na lang, oh. 15 na lang kilo, 15. 15, 15, 15, 15, 15, 15, oh. 15 na lang. 15 na lang, bossing. 15 na lang kilo, 15, 15, oh. Ma'am, 15 na lang, oh. Boss, 15 na lang kilo, boss, 15. Pumili na, pumili na. 15 kilo, 15 kilo, 15. 20 na lang, 20, 20, 20, 20, 20. 15 na lang, mi, 15. Hawak, plastic. 15 na lang kilo, 15, 15, 15. Thank you, Ma'am Malu, sa ano palipad mo, ah. 15 na lang kilo, boss. 15, 15, oh, 15. Bumili ka na, sir.
Pili na kayo, pili. 15 na lang kilo, 15, 15 oh. 15 na lang ate, 15 na lang kilo dito, 15 oh. Kamatis kayo dyan, kamatis oh. Magkano yan, be? 10 nay. 15 na lang kilo, 15, 15, 15 oh. Ate, 15 na lang kilo, 15 oh. 15 kilo, 15, 15, 15. 15 na lang, 15, 15 oh. Mura na, 15 na lang oh. Yung mura naman. Di, nagano si Ma'am Malu. Nag-challenge sa akin. Bigay ko na mababa. 15 na lang, 15, 15, 15 oh. Nit. 15. Ganyan, pag sumigaw ko masigla, yan. Marami nang suki bumili. Thank you, Ma'am Malu ha. 15 lang, bossing. 1 kilo. 15 na lang, 15, 15 oh. Diba sa lipad na ng 10. 15 na lang kilo, 15, 15. Bumili na kayo, bumili na. Thank you, thank you. 15 na lang, 15 oh. Boss Joey, thank you. 15 na lang, 15 kilo, 15. Wait lang po ah. 15 na lang kilo, 15 oh. 15, 15, 15, 15. Nay, 15 na lang, 15 lang boss. 15. Boss, wala kang barya, boss? 15. Dagdagan mo dalawa. 15, 15. Choy, papalit nga ako, Choy. Papalit. Hey, thank you, Ma'am Malu ulit. Ako na, wag na. Boss, gilid ka muna, boss, ah. Wag na. 15 na lang, hop. Teka lang. 15 na lang kilo, 15, oh. Bossing, oh. Maraming salamat. 15 na lang kilo, 15, 15, 15. Oh, thank you, Ren. 15 na lang, 15, 15, 15. Boss, 15 na lang, 15, 15, oh. 15 na lang kilo, 15, oh. Mura na. 15 na lang kilo, 15. 15 na lang, 15, 15, oh. 15 na lang, boss. 15 na lang, oh. Ginagawagsak ko ng mga kwaray para maubos na to. Sunog na rin. Okay na to. At least na-challenge tayo ni Ma'am Malu. Maraming thank you, Ma'am Malu, sa iyong pa-challenge sa akin. At dahil sa iyo, sasahod tayo sa YouTube. Thank you very much. Bilangin mo na ang bigay ni Ma'am Malu. 1. Wala na yung iba. 2. Ito na mabilang, malayo na. Bili na. 15 na lang kilo. 15, 15 oh. 15 na lang, 15. 15 na lang kilo. 15, 15 oh. Te, 15 na lang kilo, te. Bili ka na, te. 15 na lang kilo. Mag-backtrade ka. Wait lang po, Ma'am Malu, ha. Sige po, wait lang. Bigay ko na ba ito, Ma'am Malu, kasi hindi ko na makita. Wala na, bili na. Backtrade, hindi ko na magbasa, guys, eh. Wait lang po, mag-back. Ito po. Makita. Bili na. 15 lang po, 15.
Bili na, oh. Bili na, oh. Maya konti, babawasan ko lang konti, ma'am. 10. 15 lang kilo, 15, 15. Tayo, pili ka natin, 15 na lang, oh, 15. Oh. Yeah. 15 lang kilo, 15 na lang, 15. 15 lang, 15, 15, 15, oh. 15 na lang kilo, 15, 15, oh. Uy, pumili na kayo, pumili na. 15 kilo, 15, oh. 15 kilo, 15, 15, oh. Mi, 15 na lang kilo, Mi. 15 kilo, 15. Mura na po, mura na. 15 na lang kilo, Nay. Pumili na po kayo. Gilid na muna kayo, di. Mi, gilid muna po. Baka maipit po kayo. 15 lang kilo, 15, ah. Dito muna kayo, Mi, dito. Kabila. Bili na, oh. Bili na, ate. 15 na lang, 15. 15 na lang kilo, 15, oh. Kinsi na lang kilo, 15, 15, oh. 15 lang kilo, Mi. 15, 15, oh. Tayo. 15 na lang kilo po, 15. Bumili ka na, Mi. Kasi mamaya mauubos din to. Ah, marami kaya. Wala na to, eh. Yan lang yung pambuhos ko. Wala na ako pambuhos. 15 na lang, ma'am. 15, oh. 15, 15, 15, 15, 15. Wala. 70 lang. 15 na lang kilo, 15, 15, oh. 15 kilo, 15, oh. Tama po timbangan yan, Mi. Walang daya yan. Hindi tayo mandadaya. Porkit mura, hindi yan dadayain. Mura na po yan, mura. 15 na lang. Dahil kay Mamalo yan, kaya binagsak ko ng presyo po. Para sa mga senior, maawain po kasi sa senior yun, si Mamalo. Taga ibang bansa. 10 lang, Mi. 11, 10 na lang. Tama timbangan yan, Mi. Kahit timbang nyo po sa timbangan po. Pag kulang yan, balik kayo. Dala kayo ng ano, pulit. Pulit. Joke lang. Pulit. 10 lang yan, Nay. 10. Mura na yan, Mami. Mura na po. Ito, bibigyan kita. Isa. Mumurahin mo ako. Wag. Gagalitan tayo ni Lord. 15 na lang kilo. 15, 15, 15. Oh. Oh. Ha? May Mark, si Mel. Kinsi na lang kilo, 15, 15. Thank you, Ma'am Malo. 15 na lang kilo, 15. 15 na lang, 15 na lang kilo, 15, 15. Oh. Nay, 15 lang kilo, May. Pili na po, pili na, 15 na lang kilo, Mi. 15 na lang, 15, oh. 15 na lang, 15, 15, 15, 15, oh. Oh, Ma'am Malo, hanggat may bumibili ng 15 kilo, bigay ko muna to. Para maano natin, masimot ko yung, ano yung tawag nito? Puhunan. At may madagdag tayo pambili ng ano, bigas, ulam. Thank you very much po, Ma'am Malo, sa pa-challenge mo sa akin. Na ano ko, na-appreciate ko po yan. Bili na, 15 na lang kilo, ate. 15 na lang, oh. 15 na lang kilo, te. 15, oh. Nay, 15 na lang, oh. Mami, 15 lang kilo. 15, 15. May suke. Bili na kayo suke. 15 na lang, kamatis, o 15 na lang. Boss, 15 na lang kilo, boss. Bossing, 15 na lang kilo. 15, 15, 15, 15. Mura na, mura na. 15 na lang, 15, oh. Bili na ate, bili na ate. 15 na lang kilo. Nay, bili na po, bili na, oh. 15 kilo, 15 kilo, 15, oh. Mura na, 15 na lang kilo, 15, oh. 15 na lang, 15. Bili na kayo, 15 na lang kilo, 15, oh. Napakamura na, napakamura. Matamis pa. Matamis, matamis.
Suka, ay tuyo at saka ano lang to, sili. 15 na lang kilo ma'am, 15 oh. Bili ka na. Walang tao dyan, te. Basis. Tay. Wait lang po, akin na. Ilan po ba? Ilan? 5? 10? 10? 10? Ito po ba? Hirap kami kasamang buling ha. Whoop! Boss, baka buting ngayon ah. Yes, sige. Melody, Gemma, Team Tacloban, thank you very much. Ang kay B-Boy, thank you. 15 na lang kilo, 15, 15, oh, 15. Ate, bossing, 15 na lang kilo, boss. Halika na, boss. Mura na, mura na. 15 na lang kilo po, 15, oh. Bossing, 15 na lang kilo, 15, oh. Ma'am, 15 na lang kilo, ma'am, 15, oh. Lang ako, nagluluto ako ng pagkain na parang thank you, Ma'am Malu. May kinuha. Wala si Ate Pia, si Butcher lang nandiyan. 15 na lang kilo, 15. Bili natin, 15 na lang kilo, 15 oh. 15 na lang, 15, 15, 15, 15, 15 oh. Pinsi na lang kilo, 15, 15 oh. 7 viewers at 12 thumbs up, shoutout. $14. Magkano yun? 15, 15, 15, 15. Thank you, 15. Bili na, 15 na lang kilo, 15 oh. Tabi ko lang yung sira. Daming sira. May nangihingi nito mga sira na to eh. Ibigay natin. Ma'am, 15 na lang kilo, ma'am, 15 oh. 15 na lang, 15, 15, 15 oh. 15 kilo, 15, 15 oh. 15 kilo, 15, 15. Saka $14 na pala si Ma'am Malo. Magkano kaya yun? Bili natin, bili na, 15 na lang kilo. Kinsi na lang kilo, 15, 15, 15, 15 oh. Ate, 15 na lang kilo, 15, 15 oh. Boss, 15 na lang kilo, 15 oh. Ma'am, 15 na lang kilo, ma'am. Pili na, ma'am. 15 na lang oh. Pag lamog na yan, pandagdag na lang sa suki. Sige po, Ma'am Malo. Pandadagdag natin sa ano, bibili. Pili na, 15 na lang kilo, 15, 15, 15 oh. Ma'am, 15 na lang kilo, ma'am. Mami, 15 na lang kilo. Halika. 15 kilo, ate. Kinsi na lang kilo, ate. 15, 15, 15. Thank you, Ma'am Melody at Ma'am Malu. At isang kay B-Boy. 15 na lang kilo, ate. 15 na lang. Mura na po, mura na. Bili na kayo, bili na. 15, 15 kilo, 15 oh. Kamatis, boss. Daddy, kamatis, daddy. 15 na lang kilo, daddy. Kinsi kilo, 15, 15. Kinsi na lang kilo, 15, 15.
Ma'am, 15 na lang kilo, ma'am. Oh. Mami, 15 na lang kilo. Kinsi na lang kilo, 15. Nay, 15 na lang kilo, mi. 15 na lang, 15. Thank you po, sir. Thank you na. Bili na, 15 na lang kilo. 15 kilo, 15 oh. Ma'am, 15 na lang, mi. 15 na lang, 15. 14, ano na po, $14 na po. Bali po, $14, ma'am Malu. Nakita ko dito sa ano. $14.11. Blue Heart Mix Vlog, thank you po. 15 na lang kilo, 15. 10 lang, ma'am. 10. Bili na, 15 na lang kilo, 15 oh. Nagdepende. $6 para 20. Sige po, Ma'am Malu. Anong ano natin? Anong... Thank you, Ma'am Malu. Uy, lipad po ulit. Thank you, Ma'am Malu. Bili na, bili na. Yan, 10 na yan. Thank you po, Ma'am Malu. Bili na, 15 na lang kilo, 15. Sa $20. Uy. 6 viewers, maraming salamat po. Bili na ate, bili na. 15 na lang, 15. Ha? Sa YouTube po. Yun lang si Ma'am Malo nag-sponsor sa amin. Thank you, Ma'am Malo, sa palipad. Bili na ate, bili na. 15 na lang kilo, ma'am, 15. 15 na lang po, 15 oh. Mi, 15 na lang, mi. Dali na, mi. May dagdag, mi. Dali na, mi. Boss, 15 na lang kilo. May dagdag. Daddy, 15 na lang kilo, daddy. Marami pa to. Abot pa to ng mga ano. 1-2. Mamalo, thank you po. Maraming salamat po sa palipad. Thank you very much. 8 viewers at 13 thumbs up, shoutout. Boss, dili na boss. 15 na lang kilo, boss. 15 oh. 15 na lang kilo, 15 oh. Mura na po, 15 na lang kilo. Ma'am, bili na ma'am, 15 na lang kilo. Mi, 15 na lang kilo. Kinsi na lang kilo, 15 na lang, 15 kilo, 15. Ate, saglit lang po ha, may bibintahan lang po ako. Mamang pulis, kawin ganda ng kotis nyo. Wait lang po, bibintahan ko lang. 24 po. Ilan po ba? Bintahan ko lang yung buns po. Saglit lang mamamalo. Bintahan lang ako. Wala yung bantay. Wala yung bantay. Welcome po, boss. 15 lang kilo, ma'am. 15 oh. Ma'am, plastic. 1 kilo po ba? Tagal naman yung butchoy. Thank you, sir. Sangkay Joey. Thank you, Sangkay Joey. Bili na. 10. Sa live. Sa YouTube. Bili na, 15 na lang kilo, 15. Dahil kay Ma'am Malu yan, kaya pinagsak ko ng 15. Dahil sa palipad niya. Kano ngayon? 10 ano? Mi, bili ka na, Mi. Oh. Bili na kayo, 15 na lang kilo, 15. Bili na, 15 na lang kilo, 15. 15 na lang, daddy, 15. Oye, daddy, oh. 15 na lang, daddy, 15 na lang kilo niya, 15 na lang, mura-mura na. Dahil kay Ma'am Malu. Opo, yun, binibintahan ko po yung Ma'am Malu yung ano po, yung buns dito kasi dito ako nakikipis to. Kay nanay yun, yung kinukuhaan ko ng pera. Kailangan po, tinutulungan din yung tinatapatan mo pesto para di ka ma-restrict. Ay, thank you. 6 po.
6, gawin na natin 6. Dagdag isa. 6. Ay, bili na. 15 na lang. 15 na lang. 15 bossing. 1 kilo po. Yan. May dagdag kayo isa. Maubos na, maubos na, maubos na. Kuya, bilangkan kita. Hoy, sa'yo mami. Pumili ka na dyan. Magkano man sabi ko sa'yo, sir? 15 ano? 15 na lang kilo, 15 na lang, 15 na lang. Mura na, mura na. Oh. Talagang 15 naman dyan. 15 na lang, 15. Mo ah. Mami, ang puhunan ko niyan, 18. No, ginawang 3. Dun sa kabila. May kargador pa. Hindi dapat 20 yan ang puhunan. 15 na lang, 15 na lang kilo. 15 na lang, 15 na lang. Gusto mo, bigay na natin eh. Ay, talagang 15 yan. 15 lang ma'am, kilo ma'am, 15. Pili na, pili na. Pili ka na. Pili na, 15 na lang, 15, 15. Yung kusuki ko, oh. Di kumukuha ng kamatis, panay palipad, oh. Si Ma'am Malo. Ma'am Malo, thank you. Naka $20 na, oh. Subscriber ko yan, yung pangit yan. Ay, pangit, yung maganda pala na. Oh, kumakawa yun. Ano, oh, kumuha ka na. 15 na lang kilo, ma'am. 15 na lang, 15. Dami na po kasi. 15 lang, 15 na lang, 15 na lang kilo, 15. 15 lang, 15. Chan. Paano nga ako? Kabidyo. 15 na lang kilo, 15, 15. Kabidyo dun. 15 na lang kilo, 15, 15 oh. Pili, plastic po. 15 lang amo. May dagdag ka na. 15 na lang kilo, 15, 15, 15 oh. Suklihan po ba kita? Palipad mo na rin yung 5 piso. Grabe ka naman na. 20 na lang, 20. 22. 15 lang kilo. 15, 15 kilo, 15, 15 oh. 15 na lang kilo. 15 na lang. 15 na lang, 15, 15, 15 oh. 15 na lang kilo, 15, 15. Bossing, amo, bili na, 15 na lang kilo. Ma'am, 15 na lang kilo, ma'am. Bili ka na, ma'am. Kaya kayo, Ma'am Malu, taga ibang bansa, dali na. Diniscount na kayo, siya nagbabayad. Ng kalahati. Kasi 30 kaya yan kanina, mga karay. Ginawa niya na lang ng 15. Para matuwa daw yung mga customer na mimili. Thank you, Ma'am Malu. 10 lang, ma'am. 10. 15 na lang kilo, 15 oh. Mura na kayo, nakamura na oh. 15 lang kilo, 15. Thank you po. Salamat, Ma'am Malu ah. 15, boss. Ay, madam. Boss tuloy. Sorry. 15 na lang kilo, 15, Ma'am Malu. Thank you ulit. Saan lang mayroong bilihan dito? Thank you, Ma'am Malu ulit sa palipad. 15 na lang kilo, 15. Plastic. Doon pa sa sa Masisla, no? Ano? Opo. Thank you, Ma'am Malu ulit. Love you. 15 lang kilo. Hindi ko nasisig. Chan, pairam ako, Chan. Doon. Anong nangyari? Thank you, Ma'am Malu. Ano? $5. Thank you, Ma'am Malu. Okay na yan, Mi? Eh, maliit lang bag mo eh. Ay, plastic mo binigay. Malaki ba? Marami ba? Ay, naglaglaga sa akin. Pahinga akong plastic, bari. Maraming kukunin si Mami. Napagod si Mami. Nakadapa na. Paninda ninyo to, Mi? Ay, ganda nito, Mi. Makakamura ko. Dagdagan nyo pa po. Kanan. Okay na yan? Ilang kilo ka ba? Nilaglag. Hindi dadagdagan natin. Oo, yan. Ano lang to, Mi? 30 lang po. Ay, 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 ay. 30 lang, 30. Medyo hilaw lang ha. Opo, ilaw naman po linagay ko. Huwag kayo magala. Ay, 31, 30 na lang. Discount na, senior. Discount na, senior. Bili na ate, bili na ate. O, nalaglag pa. Thank you, Mi. Ito, Mi, oh. 31, 30 na lang sa inyo, Mi. Oo nga, 31 yun. Huwag kang mag-alala, Mi. Hindi kita lulukuhin. May camera tayo. Pag-alitan ako ni Ma'am Malu. Uy, hindi ka siya. Kasi Hindi nga po. Hindi ka siya, oo. Kasya ba? Hindi naman kasya eh. Doon na sa kabila. 15 na lang kilo, 15, 15. 15 na lang, 15, 15 oh.
Cute mo si Kasi na ba? Talaga. 15 na lang kilo, 15 na lang, 15! Mama Lo, thank you very much po. Nasa $25 na po. Opo, 25 na po. Ay, opo, $25 na po. Bigay mo. Trust. Thank you, Mama Lo. Maraming salamat po. Ano, Mama Lo? Ano ko na ba to? Marami po to eh. Yao, bigay mo na. Iba. Thank Ha? Bili na ate, bili na. 15 na lang kilo, 15. Hanggat may bumibili ng 15, okay lang yan. Thank you, Ma'am Malu, ha. Maraming salamat po. Malaking ano sa kanila yun, ma'am. Malaking tulong sa kanila yun. Kasi naka-30 ako kanina. Kayo po ang nag-challenge sa akin, kaya binigay ko ng 15. Thank you very much kasi konti na lang to. Mubulan tayo ng konti lang dito, okay na to. Ma'am, 15 na lang. 15 na lang kilo. Thank you, Ma'am Malu. Pili namin. 15 na lang kilo, ma'am. 15 na lang. Pili na po. Pili na. 15 lang. 15 na lang kilo. 15. Dahil kay Ma'am Malu, naka-discount kayo. Oy, 15 na lang kilo, ate, oh. Mami, dali na, mi. 15 na lang kilo po. Pili na po. 15 na lang po kilo. Dali na. Opo. 15 lang kilo. Sana wala din. Ha? Ay, wala kang 15. Ma'am Malu, wala ka siyang 15. Halika dito. Ma'am, halika. Ma'am Malu, wala daw siyang 15. Pakita ka lang muna. Pakita ka lang. Ma'am Malu, halika. Halika. Oh, bibigyan kita. Dali na, oh. Teo. Oh, yaw nyo. Naiya. Naiya sa camera. Vlog ka pa, kuya. Sa live po. Si Ma'am Malu kasi na gano'n yan. Binababaan na ang presyo. Akala ko libre. Libre? Akala ko libre na eh. Logi, bangka. Bili na boss, 15 na lang kilo, 15 oh. Oh, 15 lang po. Dagdag dalawa. May dagdag ka na ma'am para 15 na lang kilo, 15 mami, halika mami. 15 na lang kilo mi, pili na po kayo. Mura na po, 15 lang kilo mi. Kamatis mi, murang-mura, nakakamatis, napakaganda. Maganda sa kutis to. Sabi daw nila. Ayaw niya Ma'am Malu, bibigyan ko sana ng 1 kilo. Sabi niya sa akin kasi po, wala na siya daw siyang 15. Gusto ko lang makita mo na bibigyan ko para alam niya na. Para alam niyo po na binigyan ko. Bili na, 15 na lang, 15. 15 na lang kilo ate, 15 oh. Dali na, 15 na lang kilo, 15. 15 kilo, 15 oh. Ma'am, 15 na lang kilo ma'am, pili na po kayo ma'am. Naka-discount na kayo ma'am oh. Nangangamatis na daw, nangangamatis talaga po. 15 na lang kilo. Ma'am, 15 na lang ma'am, halika ma'am. Oh. Pag marami ka kang kukunin, may discount ulit. Sa 15. Ilang kilo ba? 5? 2, 3. Halika na, 15 mami, mi. Halika na, mi. Mi, sige na, mi, bilang mo na ako, mi. Mi, para magpalit pa si Ma'am Malu ulit. Ayaw. Ay, na yung viewers, shoutout. 20, bossing. Ah, di gumagalaw 20. Isa na ang ginagay tayo pa. Ma'am, 15 na mi. Halika mi. Oh, mami. Oh, mami, halika. Oh, wag ka nang bumili. Oh, sa'yo na. Oh. Oh, mami. Oh. Okay na yan. Hindi na. Alis na mi. Ito na. Bigay ko sa'yo. Hindi na. Salamat yan, Ma'am Malu. Yan si Ma'am Malu. Ma'am Malu, binigyan ko si mami. Hi ka. Hindi na mi. Thank you mi. Thank you. Oh, 15 na lang. 15 kilo. 15. Binigyan ko si mami. Ma'am Malu. Kasi tumitingin siya. Hindi na, 15 na lang kilo, 15. 15 na lang, mura na, mura na.
Mura na, mura na! Mura. Sino bibili? Mumura ka. Hindi, mura na ang presyo. Yun. Mura na ang presyo! 15 na ang kilo! Sana all! Sana lagi mayroong ganito. May taga-ibang bansa mabait. Taga ano yan? Ano ba yun? Taga Greenfield si Ma'am Malu. Kaya naiintindihan niya yung mga senior na dumadaan dito na gusto nila ng mura. Kaya, oo nga, 15 na lang kilo ma'am, 15 na lang, 15. Ma'am Malu, thank you ulit. Sana yung camera ko. Meron na naman blessing guys. Kalingay Ma'am Malu. Dahil kay nanay. 15 na lang kilo ate, 15. 15 na lang kilo, 15 oh. Yan pa to. Marami pa to eh. 15 na lang kilo, 15 oh. 15 na lang, 15. 15 na lang, 15, 15. 15 na lang kilo, ma'am. Ma'am, Mi, halika. Mi. Pag may nakita ko rito, Ma'am Malo, na mga medyo mabagal maglakad na senior, bibigyan ko. Boss, guys, stop. Ha? Hindi kaya stop. Hindi ko alam yun niya. 15 na lang kilo, baka dun yun. Dalan na naman. Makikita ka dito, hindi kaya. $100. Makakapuno ka na ngayon ng $100 sangkay. Oo nga po, sangkay Biboy. 15 na lang kilo, bumili na. Mi, halika Mi, oh. Mi, libre na to sa'yo, Mi. Ayaw. Nay, oh. Nay. Huh? 15 na lang kilo, ma'am. Halika. 15 na lang, 15, oh. Ayaw ni Mami. Sawa na nawa na sa kamatis. Ibigay ko na sana Melody, ayaw. 15 na lang kilo, 15 oh. Nay, 15 na lang kilo, Mi. Ilan? 5 lang. 5 piso, si Madam. Yan, 5 piso, marami na. 15 na lang kilo, te, 15 na lang kilo. Bili na po kayo, 15 na lang. 15 na lang kilo, 15 oh. Please na, bumili na kayo, maawa na kayo sa akin. 15 na lang kilo. Guys, wag nyo nang sabihin pamigay kasi din niya may challenge mga dahil yan sa palipad. Hayaan mo na siya magsigaw na may sigla para ang customer mo lumapit. Bili na, 15 na lang kilo, 15 na lang, 15. Thank you, Ma'am Malo, sa pag-intindi po. Marami pa kasi itong Ma'am Malo ito. Kita ko sa inyo. Pero kung nandito na lang ito, Ma'am Malo, bigay ko na sana yan. Yan, marami pa yan. Sayang din ang 15 ko. Para mabalik man lang yung puhunan ko. Ma'am Malo, thank you very much po sa pinalipad mo. Ito yung kamatis. Kanina marami yung puno pa yan. Maya po, pag may magpipiliin ko lang ang bibigyan ko. Hindi ako magbibigay sa medyo malakas, medyo matanda na lang. Mamalawa. Bili na, 15 na lang. Daddy! Daddy oh. Daddy, come. Libre na daddy sa'yo. Ayaw. 15 na lang kilo, 15. Piliin na lang natin guys yung bibigyan natin. Ano kaya nga wag may reply, mas mabuting sikap at sigaw. Pili na, 15 na lang kilo, 15. Boss, 15 na lang kilo, boss. Bigyan na, boss. Thank you, Ma'am Malo, sa pag-intindi. 15 na lang kilo, 15. Bili na, ate. Bili na, 15 na lang kilo, te. 15. 15 na lang kilo, 15 na lang kilo, 15. 15 na lang kilo, 15 oh. 15 kilo. Bili na, Mi. 15 lang kilo po. Ito, plastic. Mahinog kayo, May. Kaya ma'am, mainit. 15 na lang kilo, 15. 15 na lang po, 15. Ito po, pilihan nyo na lang po. Marami pa naman yun. 15 na lang kilo, 15. Pili na kayo, 15 na lang kilo, 15 oh.
15 na lang, ma'am. 15 na lang kilo, ma'am. Ma'am, bili na, ma'am. 15 na lang kilo, ma'am. Halika, ma'am. Mami, 15 na lang po, 15, oh. Oh, magbibigay po ako sa, senior po. Wala kayo kanina. Ano yan, kasi senior na ako sa piso. Di, medyo maano pa naman kayo, may malakas pa naman kayo mamili. Yung talagang na po, deserve na bigyan. Ay, Dahil kay Mamalo. 10 kilo na lang ito. Oh, ay, binabaan ko na nga. Yan kay, lugi na nga ako ng 3 dyan. Trust. 11, 10 na lang to sa iyo, ma'am. Ibibigyan natin yung deserve na bigyan natin ng ano. Bili na, 15 na lang, 15 kilo. Ma'am, oh. Ma'am, suklin niyo po. 15 na lang kilo. Kasi pag Mamalo, pag pinamigay ko na naman to ulit, bigay natin libre. Ang iba niyan, sisikuha lang agad. Mas maganda dyan, yung senior talaga. Kaso wala pa ako nakikita ng senior dito na dumaraan. Mayroon kanina ayaw lang tumanggap. Kanina may binigyan ako 2. Huwag sanggay, bigay mo na sa nanay ko. Pamati senior na din ang andun sa bahay, nanonood ng natutuwa sa palipan ni marami na ginagawa. Oh. Marami ka na daw. Bili na, sanggay. Mami, thank you, mami. Mami ni Sanggay B-Boy. Maraming salamat po, mami, sa support. Bili na, ate, bili na. 15 na lang, 15 kilo, 15, oh. Bandi ko lang dito, guys. Marami kanina, siguro, guys. Bili na, ate. Bili na kayo, bili na. 15 na lang kilo. 15 kilo, 15, oh. Mami, 15 na lang kilo, mi. Mi, oh. Correct at madami pang sikap at alalay lang po ako. Thank you, Ma'am Malu. Kalikasan, maraming salamat po. Pamsak host, thank you very much. Nagay, Team Tacloban City, ako Ma'am Malu. Bili na, ate. Team Tacloban, thank you, ah. Ma'am, bili na, ma'am. 15 na lang kilo po, 15 na lang, 15 na lang, 15. 15 na lang kilo, ate, 15. 15 na lang, 15, oh. Pasensya na kayo, guys, kung hindi ko may pamigay ito agad, ah. Kasi, nag-aano tayo ng ano. May mga meron tayong bibilhin kasi nasa YouTube pa po kasi yung ano natin, sa nasa revenue pa yung magiging pera natin. Matagal pa yun. Kaya, ilan pa lang naman ang dollars ko. Dahil kay Ma'am Malu, kaya na umaangat yung aking revenue. Kaya, sa mga tintakloban dyan, kung hindi ko pa napamigay, pasensya na. Mami, bili na mo eh. 15 na lang kilo, mi. 15. 15 na lang, mi. Ay, damit kayo para kay ano, kalikasan. Wait lang. Thank you, Sanggay. Ayan, mayroon na. Mamalo, sigaw daming tao. Bili na, ate, 15 na lang kilo, 15! 15 na lang, 15, oh. Bili na, 15 kilo, 15! 15 kilo, 15! Ay, 15 na lang kilo po, 15 na lang kilo, 15! 15 na lang, 15! Yung Mamalo, 15 na lang kilo, 15! Ate, 15 na lang kilo, 15! 15 na lang kilo, 15! 15 na lang kilo, sigaw na, kabo. 15 na lang, ma'am, 15 na lang kilo, ma'am, 15 na lang po. 15 na lang, 15 kilo, 15, oh. Ma'am, 15 lang kilo, ma'am. Ma'am, 15 lang kilo, ma'am, 15 lang po. Pili na po kayo, 15 lang kilo. 15 lang kilo, 15. 15 na lang kilo po, 15. Boss, 15 kilo, kamatis. Pakinis, pampaganda ng kutis. 15 lang po, 15 lang kilo, 15. Daddy, 15 na lang kilo, daddy. 15 na lang kilo, 10. Dagdag isa.
Ay, dalawa. Oh, 10 lang. 15 na lang, 15 na lang po, 15 na lang. Mura na, 15 na lang, oh. 15 na lang po, 15 na lang, 15. Yeah, kilo mo. Ah. Ah. Mabigay sa'yo. Wait lang. Ah, thank you ka. Ah. Thank you. Salamat. Ayan, binigyan ko yung mga badyaw. Nasa kagilang yan na isulog. Pili na, 15 na lang, 15, 15 na lang kilo, 15. 15, 15. Boss, 15 lang kilo, boss. 15, mura na, oh. 15 na lang kilo, 15, oh. Ay, 15 na lang. Yeah, kilo lang. Maabot na. Kilo na. Sige. Ay, 1 kilo. Parehas. Live. Yes, YouTube. Sama na kami dyan. Oh, nasa YouTube na kayo. Opya. Akyat. Sige, sige. Mas mayaman pa sa'yo ang badyaw o tropo. Totoo lang. Marami pang pera yan. No? Marami pera yung badyaw na yan. Eh. Bili na ate, bili na. Bili na ate, bili na. 15 na lang kilo, 15. Oh. Ma'am, 15 na lang kilo, ma'am. Oh. 15 na lang kilo, 15. Wala pa to. Mi, 15 na lang kilo, Mi. Dagdagan ko na lang po. Hindi pangit ang bigay ko sa iyo. Ayan, 15. 15 pesos. 15 na lang, ma'am, 15 na lang, ma'am. Bili ka na, ma'am. 15 na lang kilo, ma'am. Pit viewer, shout out. 15 na lang, 15. Ma'am, 15 na lang kilo, ma'am. Kaya tayo nila. Po. Maraming salamat po. Mi, oh! Mi! Hello, mami! Ayaw ni mami ito, Mi. 15 na lang kilo. 15 kilo, 15, oh. Sigaw mo, pati. Ay, 15 na lang kilo, 15. 15 na lang kilo, 15 na lang, 15 eh. Sangkay, salamat sa pag-alalay, Sangkay at Tinta Cluban. Salamat sa inyo. 15 na lang kilo. Para mapuputo lang yung ibat ko kasi sigaw eh. Pero okay lang, deserve naman po. Kailangan paghirapan yung binibigay na blessing ni Ma'am Malu. Hindi naman tayo dito nagkakaroon ng blessing ng hindi pinaghihirapan. Kailangan kahit sa pagtitinda ng prutas, ng gulay, kailangan paghirapan. Tama. Minsan kanina ako sa gitna, nanalo ko kaya sa kay B-Boy. Sa gitna yung line na yan, nasa gitna ako. Ako may dumadaan, sagot ako ng sagot. Sabihin mo sa pulis, sumama ko pulis. Bilinan ng kamatis para para mga kamatis. Hey, kamatis! Sir, bilhin na sir, kamatis sir. Sir, bilhin na kamatis sir. Mura na. Oh. Bilhin na ate. 15 na lang kilo, 15. Sige na, 15 na lang ma'am. Kali na ma'am. Mura na ma'am. 15 na lang, 15. Oh. 15 na lang kilo ate, 15. Paubos. 15 na lang kilo, 15. Oh. 15 na lang, 15. Mami Big, thank you. Inom ka ng tubig, wala ka ng tubig dito, Ma'am Malu. 15 na lang, 15. 15 na lang, bili na kayo. Wala, ano pala? 15 na lang kilo, 15. Oh. 5 lang po. 15 na lang kilo, 15. 15 na lang kilo, 15. 15 na lang, 15. Oh. Mura na, 15 na lang. Okay, ito naman. 15 na lang kilo. Wala na nga lang. Wala na. Lagyan mo na. Mark, kung may bibigyan ka na $20, kaya mo bang ibigay ng 12? Ayote lang yun. Kahit 10 po, pwede. Ito ah. Ma'am Malu, kahit 10, pwede na.
Ay, tama na yun. 7 lang, 7. Kahit 10, Ma'am Malu. Meron pa naman ako sa bahay. Tanong nga ako cellphone mo. Okay, Ma'am Malu. Birahin na natin yan. Chan! Thank you po. Wait lang, Ma'am Malu ha. May anuhin lang ako. Wait lang, Ma'am Malu. May gagawin lang ako. Kukwintahin ko lang. Bili na, kamatis, kamatis! 12 na lang kilo, 12, o 12. Binabahan ulit, binabahan, o. Mi, 12 na lang, mi, kilo, mi. Bili na, 12 na lang, o. Bili na, kamatis, mi. 12 na lang kilo, 12, o. 12 na lang, 12, 12, 12, 12, 12. 12 na lang, 12, 12, 12. 12 kilo, 12. Okay, pili ka na, mi. 12 na lang kilo. Kasya po 1 kilo dyan, mi. 12 na lang, 12, 12, oh. 12 na lang, 12, oh. 12 na lang kilo, 12 na lang, 12, 12, oh. 12 na lang kilo, 12, 12. Tay, 12 na lang, oh. 12 na lang kilo. Pinapaubos na, pinapaubos. 12 na lang, oh. Bilis na, 12 na lang, 12, oh. 12 na lang, 12. Barging na to, barging. 12 na lang, kilo, 12, oh. 12 na lang. Mi, bili na, mi, bili na. Dosi na lang kilo, 12, 12, 12, oh, 12, oh. 12 na lang, 12, 12. Ay, gagi, 120 watt. Yan, 13 po. 12 na lang. 12 na lang kilo. 12, 12, 12. Oh. Bili na, bili na. 12 na lang, 12. 12 na lang, 12, 12, 12. Oh. 12 na lang kilo, boss. Bili na, boss. 12 na lang, 12. Oh. Bili na, 12 na lang. Oh. Boss, 12 na lang kilo, boss. 12 na lang, 12. Oh. Bili na, boss. 12 na lang po. 12 na lang kilo, 12, 12. Oh. 12 na lang, 12, 12, oh. Ma'am, 12 na lang kilo, ma'am. 12 na lang, ma'am. 12, oh. Pwede 10 lang. Pwede po, pumili lang po kayo, pumili, oh. 12 na lang kilo, 12, 12. Ay, 12. 12 na lang kilo, 12. 12 mil, 12 mil. 12 na lang yung kilo, 12. Gilid muna po kayo, gilid. Baka maipit po kayo, ha. Tamaan po ito. 12 na lang ang kilo, 12 na lang, 12, 12, oh. 12 na lang kilo, 12. Ma'am, gilid muna po kayo, gilid, oh. Gilid muna, gilid. Uy, kuya. 12 na lang, 12 kilo, 12, oh, 12, oh. Yeah. 12 na lang kilo, 12, oh. Uy, Ma'am Malu, thank you. Thank you, Ma'am Malu, thank you, thank you. Oh, 12 na lang kilo, 12. 12 na lang, 12. Eh, 10 na lang, 10. Oy, 10 kilo, 10, 10. 10 na lang, 10. 10 na lang, boss. Pumili ka na dito, boss. Dahil kay Ma'am Malu, 12 daw. Gagawin ko na 10. Marami na kasi yung pinapaliban. Opo. 12, 10 na lang. 10 na lang, 10, 10, 10. Thank you very much sa inyo. 10 na lang, 10, 10 na lang, 10. 10 kilo, 10. Ma'am, gilid, boss. Gilid ko, boss. 10 kilo, 10. 10 na lang kilo, 10. Bili na, 10 na lang, boss. 10 na lang kilo, 10. Bawasan na natin yung dosing sinasabi ni Ma'am Malu. Gawin ko 10. 10 na lang, 10. Ma'am, 10 na lang kilo, ma'am. 10 na lang kilo, 10. Mami. Oh. 10 na lang kilo. 10 na lang, 10 na lang. Dahil sa challenge na to kay Ma'am Malu. Thank you, Ma'am Malu, sa suporta. Thank you very much. 10 na lang kilo, te. 10 na lang, oh. Sana ba yung Intel SIM? 10 na lang natin, guys. 10 na lang. Naging 15, naging 10 na.
10 na lang kilo, 10. 10 na lang, te, 15. 10 na, 15 tuloy. 10 na lang kilo, 10 na lang. 10, boss. 10. Bili na. Ano yan, boss? 10 na lang, 10. 10 na lang kilo, 10, 10. 10 na lang kilo, 10. Thank you, Ma'am Malu. So, pinalipad mo $20. 10 na lang, tay. 10 na lang, o. 10. Halika na. 10 na lang. 10 na lang, 10, 10. Thank you, Ma'am Malu. 10 na lang, ate. 10 kilo, 10, 10. 10 na lang, 10. Tay, 10 na lang, tay. Nay, 10 na lang, nay. 10. 10 na lang kilo, 10. Nayo, 10 na lang kilo, 10. Hindi, yung medyo yung talagang kailangan tulungan. Kasi medyo mapera yan sa atin yan eh. Mukhang 10 na lang, 10, 10. 10 na lang. 10 na lang kilo, ate, 10. Bili na kayo, 10 na lang, mami. Mi, 10 na lang kilo, mi. Mura na, mi, oh. Mura na. 10 na lang, konti na lang. 10 na lang kilo. Oh, mura na to, mura na. Bili na kayo. 10 na lang, 10. 10 na lang to, 10 na lang, 10. 10 na lang kilo, 10. Ma'am, 10 na lang kilo, ma'am, 10. Hayain sila sa 10 din, ayaw din. 10 na lang, ma'am. 10 na lang kilo, ma'am. Bili na, ma'am. Paubos na to. Paubos. 10 na lang kilo. Halika na, 10. 10 na lang kilo, ma'am. 10. Boss, 10 na lang kilo, boss. Bossing, ma'am. 10 na lang kilo, ma'am. Halika, ma'am. Ma'am, halika na. Mura na to. 10 na lang kilo. Pumili ka na. Ayaw nyo pa magkamatis. 10 kilo. Dahil kay Ma'am Malu, sa pinalipad niya, $20. Mahigit na nga po. $40 na nga ata eh. Kanina pa eh. Kanina pa dapat. May ginagawa ako eh. 10 na lang kilo, 10 na lang. Dali na, nakamura ka na, oh. 10 na lang, boss. Boss, 10 na lang kilo, boss. Ah, 1 linggong gamitan yan. Nakamura na kayo, 10 kilo lang. Oh, 10 lang, mami. Hi, Mi. Bili na po, 10 na lang kilo, Mi. Lagay na, Mi. 10 na lang po. 10 na lang po yan, 10. 10 na lang. Ate, oh. Te. Oh. Libre kamatis sa'yo na. Ayaw. Ayaw niya. Ayaw niya. Pretest, pwede mo kagatan niya. Kagatan niya. Oh. Libre na sa'yo. Oh, sa'yo na. Oo nga, Mi. Oh, may bibigay niya kita, Mi. Iyan, say ka lang po dito. Hi ka lang. Hi kay mami. Sa'yo na yan, Mi. Sa'yo na. Sige na, sa'yo na yan. Yan, may vlogger yan. Sige na po, sige na, sa'yo na yan. Kay Ma'am Malu galing yan, kay Ma'am Malu, taga ibang bansa. Libre niya, palibre niya yan sa inyo, mga senior. Oops, kasama yan po. 10. Yung ano lang, Mi, yung medyo talagang hirap sa Bakit? Sa- Hindi ba ako mahirap? mukha ka naman mayaman, Mi. Mas mapira ka pa nga sa amin, Mi. Ay, hindi. Kung wala akong mga anak. Oh, yun na nga, Mi. May anak. Dahil sa'yo, Mi, nakapag-aral yung mga anak mo, dahil sa sobrang kasibagan mo. 10 na lang ang kilo dito. Ate, halika na, te. Namamaos na ako, te. Maawa ka na, 10 na lang kilo to. 10 lang, boss. Halika na, boss. Boss, pili na, boss. Gawin na natin 10, idol. Ayan, 10 na lang, 10. Pinipilit mo pa? Bumalik si Mami, oh. Yung nagtitinda ng bumalik. Thank you very much, thank you. Doon yung ilan, dalawa. Okay. $40 na, guys. Grabe, dami ko ng pera. $40 na 40. Thank you, Mami. Yun. $42. Oh! 10 na lang kilo, 10. Okay, number, magkano? Convert mo sa 57. Ayun yan. 57. Bili na, bili na. 10 na lang kilo, 10 na lang, boss. Pili ka na. Pag senior, libre. Kaso hindi daw ako pwede. Kasi mayaman daw ako. Mayaman na eh. Sabi kasi ni Ma'am Malo dito, gawa mo na ng 12, ginawa ko na ng 10. Paano mo na lang kung mayaman ko yan? Hop!
Sabi ko, hindi ako kakain, hindi sa mga anak ko. 10 na lang kilo, 10 na lang, te. Sir, bili ka na, sir. Sir, habang di ba ako mahuli. Kilo na. 10 na lang, 10. Isang kilo, mi. Dagdag na kita, mi. O, yan. Oh, Sobra na yan. kukuha pa ako isang kilo. O, yan. Sobra na yan, mi, ha. Para, ay, 10 lang kilo, 10 na lang, 10. Nagkakagulo na, 10 na lang. Thank you, Ma'am Lu. Thank you. O, boss. May follower ka pa, uy, ah. Oo. 10 na lang kilo, 10. 10 na lang kilo. Mura. Daddy, 10 na lang kilo, daddy. Pili ka na po. 10 na lang, daddy. Pili ka na. Video ka. 10 na lang kilo, 10 na lang kilo, 10. 10 na lang, oh. Kanino to? Alaw. Sa'yo. 10 na lang natin to, 10. 10 na lang, 10, 10. Oh. 10. 10 na lang, 10. Wait lang. 10 na lang, 10. Thank you. 10 na lang, 10. Tres lang po, tres. Tres lang. Nagmura na. Hey, 10 na lang kilo. Oh. Plastic. 10 na lang kilo, 10. Yan. 10 na lang, 10. Lahat ng klase. 10 na lang kilo, ate, 10. 10 na lang kilo. Ma'am Malu, daming tao. 10 na lang, kanina to, 10. Sa'yo ba to? 10 na lang kilo, 10. 5. 10 na lang, 10. 5. Kanina to? Ito, boss. 10. 10 na lang, 10. Saan ka dyan? Dito ka dyan. 10. Para 20 sa inyo, ma'am. 10 na lang kilo, 10. 10 na lang, dito. 10 na lang, 10. Ang gulo. Hukay. Asa na sila? Ba't wala sila dyan? Uy, oh. Ay, 10 na yun. May pinalipad ulit, ah. May pinalipad ulit. Di ko nakita ang comment. Ay, 10 na lang kilo, 10. 10 na lang kilo. Bumili na. 10 na lang, 10. Nagpiplitan. Plastic pa. Tapos. 10 na lang kilo, 10. 10 lang din, 20 lahat. 10 na lang kilo, 10. Mamalo, thank you, Mamalo. 10. Kanina to, hawak mo muna yan. Hawak muna po. 10. 10. Bili na. 15 na lang, boss, 15. 10 na lang, may nag-sponsor lang, kaya binabaan ko ng presyo. 10 na lang, 10. Mamalo, thank you. Mga tao. Dami. Thank you very much, Mamalu. Salamat ulit sa pagpinalipad mo ulit. Palipad pa siya eh. Chan, pa-picture nga ako nito, Chan. Thank you, Mamalu. Okay na, Chan. Thank you. Gilid lang po, gilid. Oh. 10 na lang, 10. Akin na. 15 lang, idol. 15 lang, 15. Gawin na natin 30 to, mga bossing. 15 na lang. Ay, 15 tuloy. 10 na lang, 10. Hawak ako. Hawak. Oh, ayaw. Kano nga yun, sabi ko? 15. Kano sabi ko? Ha? Walang yun doon sa niya. Boss, tama lang yan, boss. Tama lang. Huwag ka na mag-alala. 10 piso na lang yan. Nakamura ka na. Huwag ka na mag-ano. Mura-mura na po yan. Mura-mura. 15 lang, 15. Oh. 15 lang, 15. Oh, plastic. 10 na lang kilo. 10. Ah, naging... Sorry po, Mamalu, na ano ko. Magkano sabi ko? 15. Ay, 10 na lang kilo. 10. 10 kilo. 10. Mura na. 10 lang, 10. Ako po mo, Choy. Okay. 10 na lang, 10. 10 na lang. Thank you, Mamalu. Ubus na to sa 10. 10 na lang kilo, 10. Ikaw na pumili.
Sampu na lang kilo, 10, 10, 10, 10. 10 na lang, 10 na lang, 10. 10 na lang kilo, 10. Thank you, Ma'am Malu, sa ano mo. 10 na lang, 10 kilo, 10, 10. Tayo dito tayo. 10 na lang kilo, 10. 10, 10. Wag lang magagawan, wag magtulakan. Wag magagawan, wag magtulakan. 10 na lang po, 10, 10, 10. 10 na lang. 10 na lang po, 10. 10, 10, 10. 10, gilid lang kayo. May jeep ha, may jeep. Kuya, Okay, kanina to. May jeep ha, may jeep. Gilid lang po kayo, gilid. 2 kilo. Gilid lang po, gilid ha, gilid. Baka masagi kayo. Halagang 10, masasagi pa kayo. O, 10 lang, 10. Ay, 20. Hawak, hawak, hawak. Boss, 10 lang, 10. Pumili ka na, pumili na. 10 lang, 10, 10, 10. 10, 10, pumili na. Asa na? Ano yung camera? Hindi, yung camera ba? 10 na lang, 10 na lang, 10. Ma'am Malu, thank you ulit. 10. Kanino to? 10. Oh, pakihawak, pakibilisan, alalay lang nyo lang. Okay. Nag-aagawan na. Nag-aagawan na sila. Nag-aagawan na. Thank you, Ma'am Malu. 10 na lang, 10 na lang kilo. Mayroon pa. Hop, hop, hop. Tirahan natin yung iba ha. Tirahan natin yung iba. Huwag niyong ubusin lahat. Para makano. Inaawat ko kasi masyadong mura na yan. 10 na lang, 10, 10. Padaanin niyo muna, padaanin niyo. 10 lang, 10, 10. Wait lang po, isa-isa lang po ha. Isa lang ang ano. Isa lang ako, isa lang. 10 kanino to? Boss, pakihawak boss. Pilisan mo boss, hawak boss. Marami kasing ano. 12, 12. 10, 10, 10 kilo. O, 14. Gawin natin 15. O, 15, 15. Bossing, 15. Hoy, magbayad lang po yung iba. Baka hindi kayo magbayad. Sa palaga, 10 na lang yan. 10, 10, 10. 10 na lang, ayaw ko magbayad. Nagkakagulo na. Parang nasa pistahan lang. Oh. 10. Pre, saglit lang pre. Mayan ako. Balikan mo ko. 10. Magkano na 10? 10 na ito. Ate, 10 na natin. 20 sa'yo, mami, ano? Magkakamera tayo, may camera tayo. Magbayad kayo. Naku. 15 ba yun? Ay, 10 na. 10. Thank you, Ma'am Malu. Ay, gilid lang po, gilid lang. Mamasagi kayo. Ay, hindi kasama yung barya ko dyan, ha? 15 po, 15. Hindi kasama yung barya ko dyan. Huwag yun dakutin. Yan na nga lang yung akin. Ay, di ba kasama? Hindi kasama. Ayan na nga lang tira. Ay, 10 na lang. Wala na. 10 na lang. 10. 10, boss. Wala ka. 10 na lang. 10. 10 kilo. 10. 10 na lang. Ma'am Malu. Thank you, Ma'am Malu. Salamat sa'yo. Yung ano, Uy, pa-sponsor mo na din, sayuti. Wag. Malampunan nun. 10 na lang. 10. Mayroon pa. Mayroon pa. Oh. 10 na lang kilo. 10. Piliin nyo na. Piliin nyo na. 10 na lang. Hindi kasama yung barya, ha? Hindi kasama yung barya. Mamalo, tingnan mo yung resulta ng 10 natin kilo. Ayan. Mamalo, wala na. Thank you po, Mamalo. Maraming salamat po. Wala na tol, ubos na. Oo nga. Sabi ni Mamalo, gawin na daw 15. Ay, 12. Ginawa ko na lang 10. Kasi ang dami niya nang pinalipad. Nasa $50 na, guys. Ang laki niyan, $50. Thank you, Ma'am Malu. Salamat. Maraming thank you po. Nasa YouTube po. Ma'am Malu, thank you very much po, ha. Kuya, wala na. Kuya, wala na. Wala na po, wala na. Yan na lang po yung nakikita nyo. 10 lang, 10. Kanina to? 10. Ma'am Malu, thank you very much po. Thank you. 5. Ulit tayo. Thank you, Ma'am Malu. Ubus na. Asan yung cellphone ko? Ulit tayo. Thank you, Ma'am Malu. Maraming salamat po. 5 piso ba? Pagod ako, guys. 10. 10. 10. Yung baka, buko pa yung iba dyan. 1 kilo din. 10 kilo. 10 lang ang kilo. 10 kilo. 10 lang ang kilo.
Wait lang. Wait lang po. Wait lang po. Ay, Nay, ito na. Kukunin mo na to. Sa'yo na to lahat, Nay. Nay, sa'yo na to. Dito ka na. Dito ka na. Dito ka na. Sa'yo na yan lahat. Kunin mo na. Kunin mo na. Wala lang agaw. Wala kami. Ni, kunin mo na to kamatis. Ayaw. Solid. Sold out. Solid ang sigaw. Thank you, Ma'am Malu. Maraming salamat po talaga sa'yo. Oy, wala natin na. Thank you. Akin na lang natin na. Maraming salamat, Ma'am Malu. Mayroon natira kay Boss Jovin na o kay ano na yun, kay Boss. Akin na lang natin na po. Akin na lang natin na. Thank you, Ma'am Malu. Maraming salamat po. I love you po. Salamat sa sponsor. Pagod ako doon. Sabi mo nga. Thank you. Nakakahingal din pala. Nagwagi ako. Woo! Thank you sa inyo. Solid. Team Tacloban, napakasulit nyo. At kay Ma'am Malu, thank you. Gagi na ka. Baliktad. Thank you po. Panamin mo na. Pilihan ka. Grabe. God bless po. Sikap ang sagalang Mark. Thank you, Ma'am Malu. Thank you. Yeah, Kamer. Nanonood? Maraming salamat yan. Oh. Saan yan? Wala, kunti lang nanonood, pero si Ma'am Malu nagpalipad. Tingnan mo. Ang laki ng pinalipad. Ano? $49. Thank you, Ma'am Malu. Pipili ko na sa'yo. Maraming salamat po sa iyo. Thank you all at nakatulong tayo sa iyo. Thank you, Ma'am Malu. Malaking bagay po talaga. At nakatulong tayo sa ibang tao din. Thank you very much. Ito, wala na. Ay, Ma'am Malu, wala na. Mayroon pa nila. Bulok na lang. Hindi na nila kinuha. Uy, may pahabol pa. Sana all. Thank you, Ma'am Malu. May pahabol ka pa. $50 na, guys. Shout out sa $50 natin dyan. Thank you, Lord. Thank you. Shout out. Thank you, Ma'am Malu, sa $50 mo lahat. Thank you very much. Thank you. $50. Thank you po. Thank you. Kalit. Yan, $50. Oh. Sana all. Magpabili na ng drinks. Sige. $50, Ma'am Malu. Thank you very much. Yan, sarado na sa $50. Thank you. Sulit. B-Boy, thank you, B-Boy. Hindi kita makakalimutan sa kay dahil sa'yo. Ikaw yung ikaw yung tagabigay sa akin ng mga viewers na mga mababait. Thank you, Sangkay. Ma'am Malu, maraming salamat po. Yeah, Bante. Sulit ang pagod ko, guys. Sulit. Wala masabi. Sulit ang pagod ko. Deserve talaga yung pagod. Sabi nga ni Ma'am Malu, Ano ba yan? Meron ba ganyan? paghirapan mo yung challenge niya. Ayun, nakuha naman natin. Thank you. Hiningal lang ako. Ubus na eh. Inubos eh. Dahil kay Ma'am Malu. Thank you, Ma'am Malu. Pinapatan ko lang yung pinalipad sa akin ni Ma'am Malu. Kasi sabi ni Ma'am Malu sa akin nung kanina, gawin mo 25, ginawa kong 20. Pagkasabi niya gawin mo 15, ay 20 ginawa kong 15 naman. Tapos ginawaan ulit. Thank you, ma'am. Maraming ito yung taga-video. Cherry. Thank you po. $50. Laking bagay yan. $50. Uy, $50. Thank you, Ma'am Malu. Anong gagawin ko sa kanila? Kapag ganyan ang negosyo mo, alisin mo ang hiya para mabilis maubos ang parindan. Thank you, Ma'am Malu. Maraming salamat po. Ingat po kayo dyan sa ibang bansa, Ma'am Malu, ha? Kasi napakalaking blessing po ang binigay nyo sa akin. Tinang yan. 6 nga lang. Opo, bibilang ko po. Ito yun. Isa rin yan. Yan si Christian, tsaka si Chingkay, tsaka si Cherry. Tatlo sila sa akin. Salit-salitan sila nag-video. Kasi may kanya-kanya silang paninda, kaya sabi ko, paki-video muna ako. Kapala mo mukha mo.
Ito na nga po, pinakakapalan na nga po eh. Pero maraming salamat po. Kasi kahit ang puhunan ko yun ay nasa 18, 20 kasama kargador. Pero solid naman. Solid naman po yung ginawa ni Ma'am Malu kasi sa akin. Deserve. Ang pagod. Pag nakauwi ako ha, pag nakauwi na, makauwi lang ako, hanapin kita dyan sa bayan para mapakyawin ko ang paninda mo at pamigay. Thank you, Ma'am Malu. Upo, Ma'am Malu. Dito lang naman ako sa Dumalay Street. Thank you very much. Thank you, Ma'am Malu. Maraming salamat po. Tinigtitinginan na tayo ng mga tao, guys. Paano daw ako na paano. Thank you, Ma'am Malu. Maraming salamat po sa blessing na binigay mo sa akin. Thank you very much. Ang kay B-Boy, Team Tacloban. Shoutout po. Grabe ang tao, guys. Sulit ang tao. Remembrance ko to. Huh? Remembrance ko to sa buhay ko. Sabi nga, ibang tao na hindi marunong sa YouTube, pinagtatawanan lang ako. Sabi nila kasi sa akin nun, di ka naman sisikat dyan. Mas pangit pa yung mga content ko. Ganun sila. Ngayon, nakikita nila sa akin na may bumibili sa akin paninda sa ibang bansa. Kaya, hinayaan ko lang sila. Kaya sana yung mga kapanood nito sa mga followers natin ay yung mga subscriber. Sipag at tiyaga at tiwala sa taas. Dahil kay Lord, nagkalooban tayo ng blessing. Thank you po. Sana all, ganyan ang mga isip ng ibang tao, yung makatulong sa ibang tao. Good bless to you, man. Malu, Ma'am Malu. Thank you, Boss Joey. Salamat. Kaya mo sila nood ng... Good bless to you. Thank you sa mga viewers mo, supportahan ng mga... Ma'am Malu, nasa Facebook, Ma'am Malu, yung ina-upload ko rin sa Facebook yung video rito. Itong video, Ma'am Malu, Facebook din ko to i-upload. Sa YouTube. Sa Facebook ko, Ma'am Malu. Baka malay nyo po makapasyal po kayo ron. Mga viewers mo, supportahan ang katulad ni Mark, look and forward, no backward. Iwan mo ang mga taong niga. Basta gawin mo na ang nararapat. Thank you, Ma'am Malu. Maraming salamat po sa blessing. Thank you very much. Ayoko. Hayaan mo. Hanapin mo ako sa Facebook. Chase me. Sige po. Hanapin po kita. Thank you, Ma'am Malu. Ito, search ko na po. Napagod ako doon ah. Pero sulit naman. $50. Grabe. Grabe, solid. Ikaw ito, Ma'am Malu. Sa'yo ba ito? Twe- 12K followers. Oo nga, si Ma'am Malu nga ito. Ano? May potential ka, Mark. Huwag mo hayaan mawala ngayon pa. Nang masanay ka na sa mga taong public. Naka-royal bro ang ground ko dress. Oo, ito na nga po.
Yan po, Ma'am Malu. Laki pala ng followers nyo. 12,000. Follow na po ako sa iyo. Thank you, Ma'am Malu. Nandito po ako. Ito po yun, Ma'am Malu. Thank you, thank you. Thank you, Lord. Thank you po talaga sa Panginoon. At guys, ang kay Biboy at Team Tacloban, maraming salamat po sa inyo, guys. Boss Joey, thank you. Ma'am Matthew, sa iba pa natin mga followers natin, subscriber natin dyan, thank you very much. Hanggang 2 hours lang ako, guys. Yes, I am. Dami din tayong tinutulungan sa FB, hindi lang sa YouTube. Thank you, Ma'am Malu. Nandito na ako po sa ano nyo. Grabe, laki pala ng mga ano mo, Ma'am Malu. Laki pala ng bahay nyo. Kung kaya mo mag-ukay-ukay, bibigyan kita mula dito. Sige, Ma'am Malu. Bibenta natin, Ma'am Malu. Hati tayo para ano po, mayroon din kayo, Ma'am. Kung gusto mo ako magtitinda lang, kayo nang bahala sa akin magbigay. Ganito lang, Ma'am. Binta natin ng mga babayan. May kariton naman po ako. Ito, kariton ko. Laki-laki ng kariton ko. Ito yung ano ko, sasakyan ko eh. Pajero to eh. Itong Pajero ko, di nalulugi. Basta mabili. Sige mo, Malo, yung mga ano mo dyan, paukay-ukay natin dito. Dahil pag 20-10, 20-50, ba? Ang bilis niyan. BMW. BMW, mahal pala yun. Galing nga. Galing BMW. Yun, hindi ko alam. My viewers, shout out. Uy! Wala na, sold out. $50 si Ma'am Malu. Magbuhat po na isang bottle. Ay, mamaya na lang kayo. Bili ka mo muna ng tubig, kay. May tubig ka doon ah. May tubig ka pa doon. Libre mo sila ate mo. May tubig pa nga nito. Bili mo nga sa ate mo. Ano? Akin tubig din, malamig. Tubig. Hindi. Pilipino din. Taga ano siya, taga Greenfields. Ito rin yung bumili sa akin ng sayote. Pinapakyaw niya. Tapos ngayon yung sayote, yung kamatis naman, pinababaan niya ng 15. Binabaan niya ng 12. Ginawa ko naman 10. Kasi ang dami niya na pinalipad, $50. Malaking bagay para sa akin yun kasi sasahod ko naman yun sa bank account naman papasok. Boss, Mark? Message mo na lang ako, ipapadala ko sa box. Thank you, Ma'am Malu. May unbox game pa man nangyayaring ukay-ukay galing sa ibang ano ah. Taga Sabarti ako. Ay, taga Sabarti pala. Thank you, Ma'am Malu. Ito si Chingkay oh, taga tinda ko. Nayayain yun eh. Sige po, Ma'am Malu, mag-PM po ako sa'yo. Paano na rin natin yun. Sabihin mo lang sa akin, Ma'am Malu, ang magkano ang presyuhan nun. Para ano po. May panin... Ano yun? Wait lang, Ma'am Malu ha, kay may bibigyan lang tayo. Ayaw natin. Ando na. Ayun o. Hindi, nandun yung malaki. Yung pula. Sa'yo ba to? Oo, ang lambot no. Ba't ang lambot? Kaya nga, no, face ako no. Mas marag si ano? Kumuha ng pinapay ng ito, sila. Ito po, ay pilig na ito. Lambot. Ito isa naman. Lambot. May ling. Ay, magkano daw yung may ling ah? Ano, butter na. Yung butter niya, ano yan, 25. Ito, 24 lang. 25 to eh. Zero. Hindi, 24 lang. Ay, 25 din. Parehas 25. na. Yung 24 yung ano ba Hot na dog. hotdog. Tsaka ito.
Wala nang malambot, puro matigas eh. Magkano na? Paano ba to? Hindi ko na kwenta to eh. Sige, sige. Okay, tulong na lang Isang kwenta. 25, isang 24, tapos isang Ilan 25? lima, 25. 125. Tapos isang 24. 25 is 25 times 5. 125. Tapos Isang 24 24. plus 32. Ay, 35. Itong 35. 35 din. Opo. 184. Parang bato yung kinakay niya. Wait lang mamalo ah. May ina-assist lang ako. 84 na. Opo. Gusto na lang. Tsaka yung benta niya na pala ngayon. Ay na, ito na oh. 35 na isa. 184. Ibang 25. Anyway, God bless, be kind and honest to all. Hindi mapapalitan ang taong tiwala at sa tamang gawin ang isang tao. Kaya wag mo magsikap at mabuhay habang may taong maalala. Thank you, Ma'am Malu. Maraming salamat po. Mag-out na rin ako, Ma'am Malu. Pahinga lang ako. Ma'am Malu, thank you very much po. 3 viewers at 16 thumbs up shoutout po. Thank you very much. God bless po, Ma'am Malu. Thank you very much. Sangkay B-Boy, Team Tacloban, Ma'am Matthew, Sangkay Joey. Thank you. God bless. Bye-bye for now. Thank you, Ma'am Malu. Ingat kayo lagi po. Maraming salamat po. Thank you po. Thank you po. Maraming salamat po sa blessing. Nag-out na po ako. Magpahinga muna ako. Kasi napagod tayo. Thank you po. Bye-bye po, Ma'am Malu. Maraming salamat po sa pinalipad nyo. At $50. Thank you very much. Thank you po. Thank you. Bye-bye. Out na po ako, Ma'am Malu. Bye-bye po. Thank you. Maraming salamat po. Team Tacloban, Sangkay B-Boy, Sagato, Ma'am Matthew, Sangkay Joey. Salamat sa inyo guys. At sa mga iba pang pumasok na hindi ko nabasa, pasensya na po. Dahil busy tayo kanina pag-bargain ng paninda natin. Thank you po. Maraming salamat. Woo! Ang ina.